silai ka nan sia chu kan hreveka chi sang omin aka na dan po ai nang lo vek entirnan $1 Dwayne Johnson a film channa duma BFG 9000 aman kha anat zia kan hua maro chu hetiang hi chu ataka omlo alem nilo atak nge ya Khawvela silai ka na zual then khat te hi tun truma chuan kan pi chiang don ani tuna silai kan hu hi pankan ani a pankan hi Khawvela shotgun lian ber ni in metar ni le san ve atanga metar li thlenga seite ani hloma kezi somnga zetarit ani tlang pui kumsang ka zakwa somni khan American police te chuan hetiang silai hi kezi sa som pathum zetarit anlo man to hetiang shotgun hi savaka nana an man ber ni thina vaikhat ka nan hian agan powder azen kan ti mai hi gram zanga zet aberela hian an thun thin pankan vaikhat ka hian varak somnga chuang athal theya hetianga savalian tham arwala aka thluk zung thewang hian sava an rem chak lutuk tona an hriat nuwa somko chhobor atang khan pankan man hi an khaplen ta ani he silai hi alen baka aka zonga angor recoil hi anat ema wangin silai pa ngai anga hanman ngot thei ani lova longa te wo thinin kenan ship ti te in an ko mai thin movies lar tak tremora te po khan pankan hi man ani nge in nai chilang chia chuan shotgun hi du thu sa ani a amaro chu reload angai sek hi aboi thak na lai deuh chu ani hei wang hian American mi Maxwell Hutchison chuan AA-12 automatic shotgun asiam chuaka movies lar tak expendable sa te po khan silai hi man ani nge AA-12 shotgun hian 12mm caliber mangin vaikhata around somthum pahni alot theya second ruk IRA lowa akap chok zong man M16 rifle te eyelet ni zetin lakap muang zok ma se soitong khan hi chu shotgun ani a kan muang hian chu tianga muang chu ani lo pistol manga tenghan ka chiat thei mai chu thil oyom lo tak zong ani amaro chu Thunder 50 BMG hi pistol siam chu to zinga chuan tengkap se thei om chun ani tlat mai pistol ti ai mai in an minglem hand cannon ti hian alar zoka amuhman hi 50 caliber bullet dai ani 50 caliber bullet hi silai mulian tak ani a M2 machine gun le Barrett M82 sniper rifle 10 an mang heti lai hian Thunder 50 BMG chu man a hlo lem lova aka zonga angor recoil hi anat ema wangin asilai tuimi te chu atlang puin weapon collector ho ani a tengkap se turpo hian in nai chil deuh hlek angai baka apoina takka angai bok ani tuna kan mu hi Zoliska 600 Nitro Express revolver ani a revolver pistol zinga lian perle ka na berni in Khawvela pani chau om he silai seizong hi centimeter somnga panga set ani a kezeruk zetarit ni bokin hei hi AK-47 assault rifle pani ri zong nen ain thluk umsang kha zakwa somkwa panga khan Austrian designer Adolf Zoliska siam chua ani a amuhman 600 Nitro Express lenzong hi millimeter som panga point pasari ni in millimeter somkwa pathuma sei ani bok pistol pangai ang ani lawa wangin a hlo omba ka avoi khat ka man hi atau hle boka loile sai ti vel ka nana man thin ni in amu voi khat ka chua man hi ika narama serin dollar som sari atanga dollar zain kar tai ani a India poisa chantir chuan cheng sing don man ani 600 Nitro Express alien zok 700 Nitro Express chu siam chua le ani a double barrel rifle la te man ni in avoi khat ka hian sai athal theya aka zonga angor recoil hi anat ema wangin silai lammi salo tan chuan hanzuam bengot chi ani lo Soviet KPV hi machine gun le anti-tank rifle ani kopa meter za thuma hla atangin thir millimeter somthum panga cha akap tlang thei amulen zong hi hol tlanga millimeter sompali point panga lian le millimeter za sompali zeta sei ni poka tan soi tak tengkap se thei pistol Thunder 50 BMG mu hi chu late tak ani indo pui pani na hun lai khan tengka chiat nana man ber ani a kilometer ni hla tangin target tuang toka aka fu thei baka air target kilometer khatle chamvia sang thleng akap theya kumsom sari chung chu Khawvela silai lo om berni na lo hau to
hei lo Russian machine gun lar le tak pakhat chu the court hi ania machine gun zinga chuan Robin Hood anga chhal ani the court hian scope amhana wangin target du na lai tak akafu chat theya sniper machine gun anti-mai train amuhman lanzong hi holtanga millimeter som pani point pasaria lian le millimeter sa pariata sei ania he machine gun hi azang thei angbera an siama wangin dingchung point aka theya minute khata silai mu hi zaruk set aphu chuak the anzio 20mm rifle hi Khawvela anti-material rifle ka na ber ania anti-material anti chuan mishing nilo melma teral thom soina lampang ania radio tower le kholian le poimo tak tak te ka chiat nan anti-material rifle te hi man ani thin esila hian kilometer li le chanvel ha tangin target akafu chat theya an hriat thiam the dan tur chuan Khawvela sniper rifle thaber pol Beret M82 kha thui zong hi kilometer khat point pariat ani anzio rifle ngul a barrel hi a sei hlea M82 barrel eyelet li in a sei zoka 79 caliber mu mangin M61 Vulcan aircraft cannon mu man nen ai nang reng SSK Betmac 950 JDJ rifle hian Khawvela silai murang lian ber akapa amuman hi millimeter somni pali point pakhatalian le millimeter somsari panga sei ani e rifle hi duwa hanken kwalngot thei ani lova kezi somni pathum setarit ni in hei hi M16 rifle pariat ri song nen ain tlo SSK Betmac rifle hi pathum chau siam chua ani a amuman ber 950 JDJ hi kumsang ni som pali khan ti top ani ta ka wangin vaikhat ka man ringot hi dollar somriat set akai pistol lama bok han le taila Australian Glock 17 hi Khawvela pistol thaber te zingami ani a Khawvel ramsanga police te man tamber ani US arngot khuan an police za somnga chuangin hetiang pistol hi an man baka special agent te point an humfor heti lai hian Glock 17 khoidang lam hi chu pistol ni lovin submachine gun ani ringot 50 round magazine siam chua ani hnuwa ladu khoplovin 100 round magazine siam chua ani le a mitfia vaklo tan phei chuan du thu sam ani automatic Glock 17 hian amu aphurang hlea AK47 Island nia aphuran baka M16 ain arang lek zok poka round za hi second nga chung lekin aphu zom han vek round za lot chung hian he Glock 17 pistol hi kezi thumarin ani tengka chiat na chuan RPG 28 Canberry thluk hi omlo he grenade launcher hian meter khata cha thir akap thlang thea concrete bunker ti vel chu engma anilo Russian RPG 28 movement lenzong hi millimeter za somni panga ania tuna tengka na berpol T90 le T140 movement ne ai nang reng entirnan CD lenzong hi holtanga millimeter za somni alien ania millimeter za somni panga alien grenade mu hi chu turu taktur ani RPG 28 Canberry hi kezi som pathum le chan verit ni in akolen zong hi meter khat point pania zaw ania dara puchung ringotin meter zatuma hla om mel ma te lir thei aka chiat thei tunlai silai siam chuate an mu phu ran zong hi han ngai to mai chuan thil oi om lo tak ni ma se heng ho zong zong laka la chung nung lor lak chu minigun 134 machine gun hi ani Khawvela silai mu phu rang ber record chel mekin he minigun hian amu chuana barrel an ti hi paruk amanga second khata muzazet kap chuak thein hei hi AK47 magazine pathum nen ain tlu kem khatle chanvel hla melmate akaphaka mun naya chuan aletin a hlo omzok nikum khan machine gun siam thu te hian amuhman mek alien zok man thei turin machine gun hi upgrade antum thu ansoya amulen paule akap thui thei don ti na ani tuna kan mu hi Profense M134 minigun ani a khoidang lam ni in silai hi chela kha ngai to lovin a control thea RPG manglo chuan tukdai a har sa khopang le machine gun zinga ro chuan minigun M134 tlukalar hi omlova Terminator 2 a tepo he silai na tho dan chu kan mu to kha